Kamala Harris in atsaklo na apom Trumpan US Golden Age atleng donati November ni sari sanghi somni pali US presidential election sanghi somni pali na izo taka Republican Party candidate Donald J. Trump kumsom sari pariat chuan ama king to Democratic Party candidate le US Vice President nilai Kamala Harris kumsom rukchu Electoral College vote zahni somkwa pangale zahni somni paruk zetin anhe ta Electoral College vote zahni somsari muchin chu tlinga puanchin anni US President Than Rualin House of Representative member zanga somthum pariat than ngalani a sit zahni som pariat lazok to party 10 US House anthunun donani California State lian tak mipui magtadwai somthum pakwalai chen na le Electoral College vote somnga panga set omna vote chiarzo alanilawa chuwangin Trump le Harris te vote mu adanglam hlek theyanga House thunun tu zok turpo asia theyang tuntin huna House of Representative hi Republican zahni paruk le Democrats za somkwa pakhat animeka Republican Party hian seat som pani chau House thunun turin lakbel anmamo to a House hi Democrat President Joe Biden hnuaia an thunun angin thunun thei anin beisei hle Senate seat za oma hian Republican somnga pani Democrat somli pali animeka Senate chu Republican thunun ani donani hetianga Republican hoten White House Senate le House an thunun thei chuan President Trump patan dan thar siam zungzung le a policy ti hlotlin ol sampha don hle ani US 45 President Donald Trump chu US 47 President aloni le taka chuan US Supreme Court ta conservative judge ruat chungchanga amidu zong ruat piang kha Senate chuan alo pumpui zungzung thei to donani Trump President Masak Chum Khan Supreme Court Justice atan conservative judge pathum arwat mana tuntruma hian justice pahni dang ruat theina hun anei dona US Supreme Court ta justice mi pakwa omte zinga conservative an chawanga America hun local zel tura hung thui tak anei pha donani hetianga conservative justice judge tur hi liberal democrat haute chuan anhu phurin andulo ema Biden admin te chuan Supreme Court kalphung thar siaman tuma an hlotling zo talawani tundin huna US Supreme Court ta conservative judge pakwa achanga panga an ommekani Donald Trump panupui Melania Trump chuan apasal chu US President atan an thlantlin non le awangin American mipui te hne na alom thu asoya President Trump admin chuan Americani na le Republic ani na chu aveng him donani ati Trump po in anhe na lom thu soina intan thei top in kabeidona imimal chungkwa le America ram le namtan kabeidona America tan hun rang ka chakkum Golden Age alo omanga Make America Great Again hun alo thengang michen kha chuan pathianin inun chu engmoti turin azo asak che ani minti china ne na makdanglam tak alo omani ati Donald Trump pan battle for the White House amak tak maya ne na aron chang thei chu American Christian Evangelical Christian te chuan pathian chunglam rem ruat pathian chiak thi America ram tlu chemek tungdinga kongdik lo zok zo mek na kongdika shwagir tua angaya Trump atin thainan October thla khan 1 million women march te hwai hotin antung trai mur mayani Evangelical Christian celebrate zai thiam lenswal men phei chuan kovel chi aina munading mek kongdik zo ka shwai tu tura pathian chiak thi ti in Trump patling chu antung trai chana anpom mia ti asoi NBC News chuan mingo Evangelical Christian za somriat chuan Donald Trump chu an thlopa Latino Evangelical Christian za somruk pasari in an thlopa mihang Evangelical Christian za som pasari zetin an thlop bokani ati Tuna House Speaker Republican Michael Johnson of Louisiana State mi chuan US House Rorel na thara Speaker na chu le atum ti asoya America chu Christian ram kan ni a kan pi le pu te khan Bible rin chanin an lodin ani a pathian rorel na hnuaya om under God the nation kan ni e ati zai thiam son fiach chuan Trump batling ti ashat vele pathian chu choi sanin aom ta ti in America tharau chu ti damin a omang ati a
pathian hla dancing's my soul got chidi how great thou art ti aron ziak bokani Donald Trump thantlin ani hnu loka US stock market hlutna po asang chho ok oka Dow Jones Industrial Index chu za apathum point paruka kain S&P 500 chu za apani point panga a Nasdaq chu za apathuma Tesla chu za asom pali point panga a Trump and Melania media chu 6% achangin za asom thum paruk zetin akai dor bokani Trump chu January ni somni pali a US President somli pasari na turalak lu tumin Trump campaign team te chuan Trump transition chu anin buat sai ngal mup mupa chungzinga chuan billionaire antel nual Trump admin sarkar a hian cabinet turzinga Florida State Senator lar Marco Rubio te Indian chul chuak Vivek Viswami te po tilngei tura ngai anni a tin Trump patana campaign sum US dollar maktadwai sumli panga chuang thotu khovela pahau saber Tesla CEO Elon Musk te po in chanvo puimo tak anchil rinani US President Joe Biden le Vice President Kamala Harris te chuan Trump chu lompuina thu thonin Biden phei chuan White House sa lenga asombok President Biden chuan Rose Garden White House atangin US mi puite hna thu cha nei thuaya tuma Kamala Harris po in nimin chotnu darli le chanve a Howard University muna ama thlop tu ti ma a thu cha soin election a chaklo zok ani apom thule ama thlop tu te chu Trump pahne na pom turin afuya American mi puitan cholovin kabeize lang ti in ama thlop tu te chu beidong mai lawa America democracy ta na theitop chhazel turin angen ani Harris thu soila yin chen khat chuan chaklo jok anni shom ti in an mit tuitla in an chap chuak hialani Biden Harris admin chuan thattakin Trump transition theinan thopui antum ti soin Trump admin tharlo tur chu du sakna an hlan ti an puanga Trump hi President Bill Clinton tenu pate US President George W Bush te po in lompuina anthona phone kal tlangin an bia ani Senator Bernie Sanders Liberal Democrat chuan Democrat an chaklo chan chu Biden admin white working class mi puite an ngei thawanga puin white mingau te chau ni lovin Latino ho te le atopa black ho te po ngei tha thlam an ni wangani ti in Biden Harris admin adem hle Speaker Nancy Pelosi chuan Kamala Harris chuan theitop choin America democracy tan abei ti in afakle a US sarkar thara be sen sang tak an nei thu soin Donald Trump ming ero asoi tello President Trump hun lain Nancy Pelosi hi US House Speaker ni in Trumpan Joint Congress athu soile khasem chu apot thler vekani kha Trump hi Biden admin nuaya Attorney General Justice Minister Merrick Garland chuan November sanghi somni pani khan Special Counsel Ratin classified documents chungchang tele sanghi somni election chungchang achuitira June nira sanghi somni pathuma thiam lo chantira ni a hetianga federal government criminal case an siam sakte hi tuna chuan hli sak angai don to a Trump campaign team te chuan Justice Department te be popin an case ti top dan tur an ngei to mek Special Counsel Tan Ruat Jack Smith hi Trump chuan White House alwa le ani chuan second tak ngial po ngak lovin ban ngal atum ti alo soi to ani City Larin Oma